Hlelo lithi ngimi nawe umhajo ngikokwezi FM emoyeni vele ngibusayo ngemva kwendaba zephasa lezamba nje zemidlalo sithokozile hlangothini leganadla uchayisile kanti kukhona uBig Joe ngokuhamba kwesikhathi nguye-ke ozananda silethela zemidlalo sithole nokuthi kwenzakaleni-ke emidlalweni we-cricket njengoba ama-Proteas nako ayokudlala nje. Ngalesi sikhathi-ke sibiza abantu ukuthi bashidele eduze nge-office nanto elibizwa ngempilo. Ngazi kenye nenye esenzako kuhlala kunobhizinisi phakathi njengoba siphila sibabantu kunobhizinisi kuno-office kwakho kune-office enililawulako emntwini omutsha othi ngisesikolweni ngise-university le-office lakhe ofundisako le-office lakhe oseklasini le-office lakhe naye kanti-ke ngenyanga abantu abatsha le kubonakele khulu indaba nasi yokuzibulala kuhle nje seyikhona amalanga naka sazifana moya noma sizokuthi khuyini kodwana